Masesivala limvuselelo egameni likaJesu. Ngondlela babantsi uyahlala nje empilweni yami egameni likaJesu. Bengizoyithetha ke ebethetha nami uthetha nami egameni likaYesu ngoba xa ukhona uba naluthetha naye. Egameni likaJesu lento yambi yasikhupha nakwizinto esasithetha kuzo. Ngoba sosahlanganiswa naye sancokola naye. Umandi yena akakuxokisi ubungubani akakuxokisi ubunjani ngondlela phansi nje egameni likaJesu ndifuna nje ukuyidlulisa bengingazoyithetha xa kubuye waphaphama ngegameni likaJesu ngegameni qhubeka izandla sibathi egameni likaJesu amen. But ndicela ukudlula nje lento phambi koba ndibulise tata egameni likaJesu. Umacele kwandlele phansi uthi no mfana asimiyeka idlala ikeyboard uyibizelwe egameni likaYesu. Inkosi mfana iza kusikelela ke egameni likaJesu. Zintathu ke izinto uzuzigade egameni likaJesu eziye zibalimaza abantu egameni lakho ukuzazi into yokuqala once waqala wazazi uyadlala uyibhudi. Amen. Okwesibini once waqala wayazi ibandla lixhomekeke kuwe amen. Eyesithathu ke ngoku egameni likaJesu ungayilandeli imali iza kuzela. Zizinto ke ezikhile kabona mhlawumbe phansi mntana Charles ukuthi zezinye zezinto ezibantu ezibalimazayo noSathane into yamgxothisa ezulwini wagxothiswa ngokuzazi. Haleluya. Yenye yento ke limaze iministers ezingangathi ukuzazi ukuthi I can preach. Amathandekayo yenye yento ke limaze kwafumanise ukuthi inkosi ibinebanga elide nalo muntu but ufikele kuzazi yena wabuya ukuthi nansi ngxakathiko kwanza waqala wazazi wena walibala uxhomekeke kuye uyasuka yena. Haleluya. Uyasuka akayithandi disorder eyenziwa nguwe kodwa uyayithanda xa isenziwa nguye. Amen. Uzalona into emgxothisa ezulwini impakamo nokuzazi. Yakwazi ukuyenza lento. Sifunde kwizwi incwadi ezityhilelo xa buza usukuyaphi usuka uthi ndisiwenze nje mazalwane. Bathandekayo nikona bathandekayo ngaba kwizityhilelo lithi yani nanonile umhlaba ngoba kukhona wehlileyo udumla. Mina noni umsebenzi wakho Sathana kukususa abantu lababuyo emveni kongabayeke babe khona. Amen. So naye ukudlala ikeyboard lubizo olu egameni likaJesu liyahamba ke nomuntu. Ndithatha ithuba ke ndibulise kakhulu ingwevu zami egameni likaJesu. Cela sikhomela abazali bezami bezibindi bathandekayo. Asiba onalishari egameni likaJesu ndibela kakhulu le nto abazali babethethayo besithi ayikho ngawa le nto ewe ayikho ngabi ikho ngabani. Haleluya. Le nkomo ngozinkulu zinayo yonke into ezingayenza kodwa ziyakwazi ulawula ngokhokelelo. Nyandiva kodwa bathandeka ngozinayo yonke into umthwalo uzitsalwa nguwe but ukuzikhomba kwidirection emaziye kuyo umuntu yedwa. Haleluya. Ngo apho ke egameni likaJesu ngicela ukulisa kakhulu tatam uTata Dipha nomama egameni likaJesu bagcine edala. Haleluya.
Shumba egameni likaJesu. Haleluya. Yeza kwakhe. Haleluya. Ndikhala manje thutyana elincinci. Hey, ndafumana enye into abakuye egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Ngumsa kakhulu ke ibandla lonke likaKristu Tata konke ukuthi leadership yonke abathandekayo egameni likaJesu. Amen. Ndiyambulisa abathandekayo egameni likaJesu. If uyazazi ukuthi ukhokhele udiniwe uyoti Nkosi kubize yona nendlela wazona, ndiyakubulisa ndiyathoba futhi egameni likaJesu. Amen. Izibalo zonke egameni likaYesu. Amen. Worship team egameni likaJesu waseNazareth wethu MC siyabonga abangcwele okuneyibambile manje. Ndinibukela okuneyibambile egameni likaJesu. Bashayele izandla bazalwane. Abantu buhlungu njengaba ngoba abazalwane ngababona bemapa kodwa ngabona bawuphethe umphongolo. Nikona bathandekayo babubuso bebali. Wena usakade aqala uhlasele bona ngoba uyayazi ukuthi once bahlasela bona ba lose direction nesidima sebandla nabazali. Iphoncuyi naba ngabo bona banga right abazali kodwa if aba baqale baphetha kuye kubuza uba bangobani baphi baphumaphi. So into esana ihlaselayo uhlasela into yoba uyayazi uba bawuqwayile egameni lenkosi babubuso bebandla. Babubuso bebandla ngoba abanye abantu bakhona bangahlabela kangcono kunabo. Kodwa ngenxa yenkosi iye yakhomba ukuthi abazalwane balithwala ibanga. Amen. Yabe yaqala yenziwa ngoFeni noFinehasi bazama ukuthi bangayithwala umphongolo. Ngoba le ndawo yasekhaya ayizalelwe ngoba ayilolifa lelo kodwa ifumana oyivumelayo. Bafa usanyakaza umphongolo. Ngibayibeke ngokuthi wafa andizungena kule nto kancinci kodwa konke ingxaki eyenzekayo kwabhubha umyeni inkosikazi Nithi izinjongo nomntwana wathiywa kukufa kukatata. Kwathiwa kubani baza ku-Ichabod kwenzeka ngobuzuku. Ususwe asinombuza uyalazi igama lika-Ichabod uthiywa kanjani ngoba nenimbi ivuke bazalwane ngenxa yokufa kukatata. Kanti ufe ebulawa kukungenzi kakuhle kuthile ngonyanya kuthile. Kalimela loo nto nje egameni likaJesu kushunyana Monday imvusela ivalo izolo mna ndizovalelisa nje egameni likaJesu. Awu amen. Ya siyawukhalimela umoya ka-Ichabod ibandla abathwala umphongolo bengemanga kakuhle yakulimaza lena. Haleluya. Ukabathandeka yakulimaza ayiphathi ityeya kaseyinyakaza. Akubulala le. Akubulala. Akubulala into kanti apho ke bazalwane egameni likaJesu ngabizwa ke mnandi ngoba ndikandijonga ndiboma nani lana kwakuthiwa sibuza abadivine amahle egameni likaJesu. Abethwalela abantu liyangcwinela egameni likaYesu. Ya bathanda kulikhapha ngoba xa engekho amen noko sebendazi bona egameni lenkosi Yesu. Egameni lenkosi Yesu kungabikho amen egameni likaYesu babikho kodwa ke apha kusekhaya egameni likaJesu athi yobini ngowenu. Egameni likaJesu amen. Ngitshatile ke nonkosikazi ngiyamazi bazalwane kodwa kumana umsikazi kaMashibane egameni likaJesu Mdletshe uDibandlelo wena egameni likaYesu amen. Mabasi xa umtshati umazi umlande asimucofa amabhanti ukani nawo yazi besimthuthe salamade egameni likaJesu. Haleluya. Ndibe nengxaki ke mnako okanye azolilaphi kodwa ndibulisa bazalwane ndithandwa ke napha ifemeli yam ikhona yonke bazalwane egameni likaJesu. Ndishumela ifemeli yam ikhona izothi sizokusapota mntakwethu. Bazalwane izulu mnandimangalela
ningawa njani ekhaya sodwa nasi isibini. Yesu wakwathi eshumayela kwavele kwafika ifamily yakhe kanti yafuna abantu la abayifuna noba mabangene endlini ngoba sifuna yena la yenza asinamsebenzi nayo. Yinkahle into yokuba ifamily yakhe inqumulele ukuya. Ayatulula ngoba bemaphandle kuyesu bathunyela nje iJohn wathi ibhizi nendoda iyaphilisa iyashumayela kodwa yena umxolela abazali bakho balaba abantu bakufuna. Kali yavele yabona lento yakhe useless la yenzayo. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Egameni likaSiyami. Njenga kumonjule ngimenda welinye njengomshumayeli oshumayela ecacisa nje indaba. Egameni likaJesu. Amen. Ngicela umonjule ibe ngathi ndenza nje ispeech nasenivele sizoya kwizilo Nkosi bazana nekushunyelwa apha andizofuna ukutela xesha lokubuliso wami sokulentshumayelo sekushunyelwa egameni likaJesu. Haleluya. Yenza into ukuthi uyivule nje inhliziyo yakho egameni likaJesu ngoba sizothetha nje sithethe sigqibezele into ibiqaliwe egameni likaJesu. Nikhona abathandekayo abekhona Monday uzotsho namhlanje khona sekuvile ndibulisa amaJOP onke ndibulisa umzimba kaYesu wonke bazalwane. Hallelujah, hallelujah. Lapho ubabisa abanye mawungizwe nami. Lapho ubabisa abanye lapho ubabisa abanye mawungizwe nami Jesu. Kala sifundeke egameni likaJesu theme yalapha ekhaya egameni likaJesu ya Isaiah chapter 40 egameni likaYesu. Kodwa indaba yethu ke siyabulela kakhulu tathu into yoba nathi sikhumbule ukuthi sizoba ngabanye nje abazothetha baphokoze okiko sithethe ngako egameni likaYesu. Amen. Hallelujah. Nikona abathandekayo. Hallelujah. Nikona abangcwele egameni likaJesu. Ngiyakholwa Churches chapter 16 verse 22 egameni likaYesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabuleka kakhulu egameni likaJesu. Akuphinde sizofunda nje kancinci sithandaze egameni likaYesu. Ngabizwa ke nguYesu egameni likaJesu njengomntana wesikolo. But andizumtsala ibali. Xa ndijonga impilo yami ndiyayibona uba ibufana noDavide egameni likaJesu ngoba ngumntana ozalwe ngemisteyikhi wayengaplanelwanga. Bayazi abatshumayeli egameni likaYesu. Uzalwe ngemisteyikhi futhi kangaplani noba ya makube khona yena. Kodwa nje egameni likaJesu. Hallelujah. Abagwebi chapter 16 angiqalela umuntu pha kuverse 1 ukona ufunda kamanje sofunda kaninzi sithethe kancinci egameni likaJesu. Ngicela siphakame nje egameni likaYesu ngoba imfundiso yasekhaya egameni likaJesu sizoya kwizilo Nkosi. Jesus. Ukhona ofundayo egameni likaJesu. Izacebisa esifaneni egameni likaJesu. Izoyika isifani ngoba singakholwa sijayivele esifaneni egameni likaJesu. Awusawusengisiwe kuba ngabe wasondela esifaneni egameni likaJesu. Kangakholwa uyasijayivela esifaneni kodwa special xa khona nento ezikhala kamandi egameni likaJesu. Ukujayivela nakumadisco light kodwa ke uYesu uyasinceda. Abazalwane mina nivele singizwe nje egameni.
bawuyazi othatha ezilalini xa uzobethi uzoqalisa singamakhwenkwe ezilalini wawucima isibani ukwenzela uba uqiniseka ngabe ezindobini ubethe isibani ukwenzela uzoqhubula kakuhle egameni kaJesu. Ngoku sizawuthetha ke funda ke egameni kaJesu. Sule Nkosi ncwadi ye-Judges chapter number 16. Yes. Verses number 1. uSamsoni eGaza. Samson eGaza, yes. Verse 1. Yeah. Ngamhla uthile. Yeah. uSamsoni waya eGaza. uSamson waya eGaza ngamhla uthile waza wabona iyenyukazi waya kulalisa kulo. Wabona iyenyukazi wawulalisa kulo, ewe. Abantu baseGaza baxelelwa kwathiwa. Yeah. uSamsoni ulapha. uSamson ulapha egameni kaJesu. Yeah. Baza bawurhawula lo mzi ubusuku bonke. Yeah, Nkosi silelela ukufunda kwezwi lakho. Ngokunyaka naphakade. Amen. Singahlala phansi ke bathandekayo. Thina sofunda sobabili ecece egameni kaJesu. Funda ke ntombi. Yeah. Funda no verse 4. Verse number 4. Yeah. uSamson noDelila. Samson noDelila, yes. Kwakhona ke uSamsoni wathandana nantokazi yentili yaseSoreki. Ke ngolento if ujonga chapter 1 egameni verse 1 chapter 6 verse 1. Liyavela pha uSamsoni uhambe elala. Ngikona bazalwane? Uhambe senza njani? Elala uSamsoni. Yamxela uba ebeleliphi ngamama gabi binguye beyintakuba. Egameni kaJesu asuzuyiba yenzani xa ihambayo. Kodwa nje uSamsoni uke wafika kula season egameni kaJesu ba abe yiyo into bazalwane ntakuba. Ngikona bathandekayo. Njengoba ngokugqame kakhulu uba iba ngabangamantombi kodwa siyibonile indoda. Iba yiye BD committee ibe yiyo yenza njani? Thetha nabazalwane sisho too much. Nithu Samsoni njengoba ivame into yoba ibe intombi esuka ingabikho ibhekela umfana. Now sibona uSamsoni inguye osuka abheke phi bazalwane. Saluyethunga ke ngoku yayikho yakhona ezini ikhona indoda ekwakuyikhathwa kusasa. Ikhona njengoba namhlanje iqaleka nje yayikhona indoda eBhayibhelini eyayihamba ilala. Kodwa masilande uSamsoni ngamagama masimveza ukuzalwa kwakhe yindoda eyayixatyiswe nguThixo engezalelwa endaweni ethile yoba ubonisa isizathu sobazalwe engunomyalezo kufuneke uvezile ngenxa yokuzalwa kwakhe. Kanti simfumana njengoba ethandisiwe. Wenza njani? Uthandisiwe ngoba ngamanye amakhaya intandisi iba nayo ingxaki xa ingalawulwanga kakuhle. Ya, ngiyophosi ngiyathetha namhlanje. Ngoba nayo intambiso yabazalwane. Yiyo le nto sometimes xa ethandisiwe omnye nomnye simbona yayi akayi-understand le nto kuyo, akayi-understand le nto nayo. Sibona ukwenza kwakhe kanti usindwa yinto kuyo. Sinabajonayo beshumayela bathandisiwe. Yilento namhlanje sinabamithisayo bekholwa bathandisiwe. Yilento namhlanje hayi manikena namhlanje apha. Yilento sinabo abancilayo bekholwa ngoba bathandisiwe. Senthi yilento namhlanje ngoba bathandisiwe. Ngoba nayo thesi ngoba nayo nibanayo benza bachoboza alaphashaka. Ora nikobo mandizovana. So Samson simfumana kanina njalo. Ufumaneka ku chapter 1 chapter 16 verse 1 and 2. Ehambe gqitha ifunda John sizoyiveza lento sithanda sesigodwa. Verse number 1. Yeah. Ngamhla uthile uSamsoni wayeGaza Samson. Waza wabona iyenyukazi nalo mntu adibana naye uphandlapha. Because when we talk ngeyenyukazi sithetha ngento netalente kaYena.
makachithe ibhluka ewe. Because yonke akazazi wayena ungubani. Uyagithwa ku. Nesibabalo, babalo ngo ewe. Because the Bible that's why we emphasize noma we ngiyithakuye ukazi. Ngamanye amagama nokudlula bona uDipho kukhona abakhe bedlula nabo kulendwa kuhlaliwe kuyedlula sobona wena lendlu kudlula kuyo ngamanye amagama nokungangona wena hayi kusasa ungenona because yinto ethandiselweyo. Now kungena ke ngokuthandisiweyo nongathandiswanga kungena nalo ungumohlulwa kaThixo olithemba nalento olithemba nalento nokuzalwa kwakhe uzalwe waxelelwa ngabazali bakho balumzala yungubani. Verse number 2. Yes. Abantu baseGaza baxelelwa kwathiwa. Ngokuthi selalisile abantu baseGaza besixeko. Yo, angiyazi lento manje bosini kanti mandiyishuma lento. Ukungena kwakho Samson kunyakaza isixeko. Esendlini yezelukazi. Ngoba lento yakhe into yezizwe. Bathi zilibazisa ngezilukazi. Ungena endlini yenyukazi bathi isixeko sonke siyanyakaza. Kutheni ngawe Samson because khona into kuye. Sizoshumayela sizoprovoke abanento kaThixo babadala. Awuyazi lento kuyo kanti isizwe siyayidinga lento kuyo. Awuyazi lento unayo kanti isizwe sihloniphe yona. Sabenzo wena uthi abantu abakufuni kanti yilento kuyo. Yilento unayo. Kunyakaza abantu bakhona. Ngoba lento kuyo ebazalwa ngomuntu anqina nje semnqilweni avela nina dumise. Ngoba lento kuyo ayifanelanga le ndawo kuyo. Ake semdakweni athi sebazalwane esipha kamanje indlela isivela manje. Kodwa ikhumbule yasezulwini ndibona. Endeni prasakani mama elipesa. Endeni prakatala babasa. Nobutandisiwe yakangcoliseke. Atandisiwe yakangcoliseke. Leti nathiyene yasezulwini. Endeni babasa. Yambala ke yambala mfundisi wami ethi kayithetha ayifuni wabonakala ngene egqitha kwanyakaza isixeko masibuze xa inguwe ume usithi ukhona ozayo bangapha banganyakaza ngoba sinyakaza isixeko ngenxa kaSamson bangapha bebengena kulena but iBhayibhile ayikhankanyanga ukungena kwabaninzi banikhankanye ukuthi ningenileyo isixeko sithuli. Sathandaza yena into emthandaza sofa akukho abantu abanento kaThixo but abakwazi amandla sizovusa namhlanje. Angani soku-understandisa ngubani soku-understandisa ngubani ngoba into yakhe ayidingi uba uhambe ungene ebantwini ngoba enye kudlalela intshaba kanti indlela olandwa ngayo ilaphasathane ebethele ibababasa soshumayela namkati ndiyayiva ndizoshumayela fundi verse 4 ya ili kangwanyakaza isixeko ngenxa yoba engenile uSamson ya verse 4 ya Wakhona ke uSamsoni wathandana nentokazi yaseSoreki. Ngoba bengapha yanulele wona
kodwa ke phinde qhuba uyaphinda uyothandana. Ngabe belele kaphinde dlula ku verse number 4 waphinda. Yeah. Egama lingudelile. Egama lingudelile. Ngabe liliyenyukazi ngangowesibini. Ngoba sometimes ingozi nomzalwane ongenayo i-cellphone call. Ingozi kakhulu ngoba le nto yasescreen yamdinga into onohayi apha kuye. Enohayi apha kuye, enohayi apha kuye. Ngoba once wanohayi apha kuwe uyazazi ezikufanele nezingafanele. Ngoba nawe Samson zabhithwe nguye. Aba mashuma ngamhlanje oshuma confusing kaSamson egqonyile. Andipromote solo namhlanje kodwa ndizovesa i-confusion kaSamson egqonyile engaziyo nje kuye. Uku-confuse nomzalwane. Ke izikhulu zamaFilistiya zaya kuyo zathi, Yeah. Msondezi uSamsoni de akuxelela imfihlelo yalamandla akhe. Lili bebe ngabe ekuqaleni uSamson ungene kwenyukazi wanqaka misicebo. Waqhubeka kuverse number 4 wadibana nenye banyakaza futhi. Ushukunyazwa intoni umntwana into yakhe? Utani isicebo ushukunyazwa intoni kwesi sicebo ngoba ndihambe ihambo yami. But into yakhe ibangela babantu baphila nabo bangonwabi. Ngoba babangazama kuyenyukazi uyaqhubeka. Abafumani kahle kahle ukuthi intone singawahlutha njani lamandla. Into yakho yaziwa luthaba ungayazi. Amajona waziwa lilizwe ungawazi. Abantwana bashathani babashathani. Into yaziwa ngabangakholwa ungayazi. Confusion kaSamson. Now ufika kangoba kufika ukuthi bambona banona. Ngaba sinyakazile. Sambuthi. Okay, masenzeni ukuthi ngathandana naye. Masihlanganise. Yeah. Uba bizibasi bethi imali uze simfumane. Hayi makuye. Ngoba ingxaki yethu sifuna yena. Sikhumbule kahle uSamson lo. Hayi manje ngafika kule ndawo ukuda. Funda ke nto. Uzovala bazalwane kadikwa sizovala kodwa khona kuzokwenzeka don't worry. Verse 5. Yeah. Ke izikhulu zamaFilistiya zaya kuyo zathi, Izikhulu zamaFilistiya zaya kuye zathi. Msondeze uSamsoni de akuxelela imfihlelo yalamandla akhe angaka. Akawazi. Pinda athole isinhlamba livivi bani. Msondeze uSamsoni Ukuze de akuxelele imfihlelo yalamandla akhe angaka. awazi. Andisele wazi udlala ngawo. Ebantwana bayi akusingi nabantu bethandisiwa ayininceke kwanthisha umali kanceke. But akusingi umzalwane esithi enyinceke isithi ngifuna nanthambisa oba ngikwazi ukuyicrash iplane. Mandla ndithi ayidiliki. Zingabe zidume ezophuma endaweni yakuvela Yesu. But wena umsebenzi wakho kuba makubekho nezidume ezidalwa intambiso yakho. Na uthi ke ngoba inenzeka lithi kwiBhayibheli lithi iBhayibheli apha mkhangele ngoba into esifuna sinangqali noSamson kodwa sisihlukunyezwa ngalamandla kuye. Funda into Ucebise ukuba singenza kanjani na ukuze simbawe. uyihlale letafuleni lento umkhangela kawusingenza njani ukuze simfumane. Simbophe Simoyisi. Yeah. Umuntu ngamnye kuthi uyakukunika isiliva ezilishumi elinanye labakhulu. Wena umzalwane uhlalelwa ngaye. Lutha lithi
Ndithi uba kubeka uba sinkazathu sesiwine wena ngcono sinkazathu. Hayi bazalwane sekade ngiva namhlanje. Uba kubeka into yoba ukuze sifumane wena kunyanzeleka kuphume umphefumlo abenjalo. Esifunayo ngamandla kuwe. Nahlangana iqembu lathi masikaza. Yeah. Verse number 6. Bala nisengathi nje ungayifuna ngala esilungwini so that sizodonga le amount ibalwayo ukuze uwine uSamson eyedwa. Verse number 5. ngaSamson egcotshiwe. The rulers of the Philistines went to her and said, Yeah. "Entice Samson to tell you what makes him so strong and how he can be empowered and tied up sexually. Yeah. Then each of us will give you 1,100 pieces of silver." Ukubulala umuntu oyedwa. Ogcotshiwe. Ngoba khona amandla afanele ubungayazi lento kaYesu ba ixatyisiwe ngabasezulwini. Ubungayazi lento kaYesu ba bangapha bayonyanyayo ngenxa yento namandla. Yona lento singayidingethiwa ngoba sisezafumana yona. Yase yanamandla ngaphezulu. Yona lento ingadingi amafutha ngoba sisezafumana yona. Yanamandla ukwedlula amafutha athengiswayo. Yona lento yayibathandelayo. Yona lento singadingi enye into esilonke sifumene igama lakhe. Sisezamandla. Bayeka abathengisiwe kodwa yazi kuyo wena. Bayeka abanikeza abantu intambo bekholwa yazi kuyo. Le Bible abanansi inhlungu inhlonti yithi bathi umnye ngamnye masinkazathu 1,100 per person. Not umzi umuntu ngamnye. Ukudestroy umuntu ubani bahlani imali lephumayo. To destroy ubomi bomuntu omunye othandisiwe. Funda kahle. Verse number 6. Yeah. Ngakho ke uDelila wacengana noSamson wathi, uDelila wathenga noSamson madoda. Yavela inkomeli Samson isithandwa akuphamandla akho. Ayikula nje Samson itshele yethu. uDelila wayemane kusanshana. Kanti noDelila usetshenzisela into yoba kukhona ubomi elizobususa and kukhona inzuzo elizoba nayo ukuwina lo muntu. Sengathi ngingashumela abazalwane libandla leso. Akhona amanye into asesazibandleni abantu abawubona umhlolo ngengubo libandla bamendaweni yabo yokuwina ukuthi uhlala kuthi lisuka apha. Bakhona ama-elders ebandleni azosiyikhathi beyesifungo sethu sekhaya uba ingasuki impela ilifa lethu. Abo bantu abantu abathe qwa ebandla. Le message ngayambalo bonke kodwa nje ebandla likaKristu. ngakho ke uDelila wacengana noSamson wathi, Wacenga noSamson wathi okokuqala "Ngihlabele, uwathatha phi la mandla ngakho? wathatha amandla. Ungabotshwa ngantoni ukuze woyisakale?" Seka ngiyabuza usana nje ezinye izinto ezikuhlaselayo kanti kukhangela uba singakubopha ngantoni ukuze uhlulakale. Ukona abantu abavusela ibandla ukuthandaza ungabotshwa ngantoni ukuze uhlulakale. Ukona abantu abavusela
bavuswe efemelini babe sisibingelo sefemeli ukuthi le femeli ngengakholwa kwamigazi lasekhaya ngeke lichakatheke ungabotshwa ngantoni ukuze singene efemeli. Kukhona abantu abaningi ngenxa yemithetho yabo amadoda enqile ngakhona kodwa ungabotshwa ngantoni ukuze lo mfundisi oyena nto ingxaki kule mzi nami ubasumena yena usugubile lo mzi. Kuthi ungena imimoya yobaba ufike usayiswe sephuthimizi afika basezulwini bakhase nawe na usamsona ubuzwa ke ngokuthi oba singenza njani ize sijushele lo muntu. Uzesifonela abantu uSamsoni waphendula wathi ukuba ndingabotshwa ngesixhenxe sentsontelo namba xela uba ndingabotshwa iqonda leli uba le nto yasekhaya ifuna kuxela. Siyabavela nabangena ifastini bayikhome nakwistatus ba-day 1 fasting and prayer. Satan exposing the waba libona igqwika liwe-expose umkhathi senjini bazalwane masingathathi izinto ezimigugu kuthi siziveze ethabeni. Kanti le nto bathandekayo yayingaziwa nangosekaleni kwakho. Wena uyikadaphi le nto uyipostayo ililifa lakho. Uzandinela mama soze ulibone igqika liyiposta indumba yakho. Bathaba bakakhula basithi ungathathi ividiyo iye nale ndumbeni ufike lithi yimake ngoku akungena phakathi kodwa bethu ifa lethu siliveza nakulonke wonke. Carelessness kaSamson kubuza wathatha phamandla ukuze sikulimaze. Singaphi izinto eziexposeneyo wena zamchitha. Sinabantu abafuna ukwakha imizi yabo but nabo bekani ukuthi bayaba bafuna ukwakha bedibanisa imali bavela babesifozi nakuthi akusiyakha. Siyakha. Angeke umgalelo siyakha. Ulibala ngoba wena uzokuthi uzosetha ulinyazwa bekani nguwe. Ukhathi izinto ezimkhulu. Waziyazi ethabeni. Ukhathi izinto ezimkhulu. Waziyazi ethabeni. Siyakha. Kani izinto abazalanga sesilungise emfihlakalo. Abantu bangawazi abangeni. Sesilungise emfihlakalo. Bangayazi kuleka njani. Othakathaya bawaveza amandla endumbe. Akawuvezi umkhathi. Izokubonisa ukukhelesa bekholwa nokuba understand lakuyo. Sinabantu abamba kudala baba semthathweni. Athi ngakho azimile ngomuntu. Azimile ngomuntu. Azimile ngomuntu. Tema yo abeka sifiki kodwa sifiki. Ngalile uzosesasa. Umangalisa ukuthi efana. Akalisi tuthele mina nini? Leta bawo. Ndithila. Hey! Masumya kulisa sisithu. Upostanwe.
ezinye izinto zifakileyo ibe lizembe oliphathe esibuza ukukhalibala baplana sebelazi izithongo nazo ziphela Njani kwesiyawuvula umnyango xa ngevele bomba uthi uposta lithi into kanifuni niphumelele ivesi lamavuso andinandenza unigiva kodwa ndizobonisa ingozi kaSamson ayenzileyo ukuze aphumelele ngamandla ethandisile uSamsoni waphendula wathi ukuba ndingabotshwa ngesixhenxe seentsondelo ezingekomi amandla amangatha ndifane nabanye abantu. Verse 8 izikhulu zamaFilistiya ke zanika uDelila zamnika uDelila ntoni iintsondelo ezisixhenxe ezingekomi waza ke wambopha ngazo. namthandayo kodwa jonga namthandayo jonga nasondele kuye ngoba nina abazali jonge miste kutitsha bale njengabana ababili ngingavisa ngifake isuti mnembe ngokuqhokela ndithindi kukuvuka ngekhoya kubawo ukokele futhi ndithindi kukuvuka bangena umama kuyena masakasikhubeka bangena umama ke bafaka izipho sibasikhulule bathi kanti ingozi ukuphuma kwakhe apha ngapha kwenyango imvula iyathoba ngoba uSathane uyigqibile lokho mamelani bandala kaKristu elisizwe lezulu uSathane akazusikhupha ngaphandle bantu uzosenza siyithini directions ngoba mamelani bazalwane kaloku jongani irali banabantu bagcwala isikenjani kodwa ngabikho ukuthi kuyoqoqa nje ngemali edlwena ezethembisa ezingasipaswa kodwa lithi izuma abantu bebabini bebathathu bebabini bebathathu behlangene ngalo into ehlisa ukuthi baba bahlangene ngalo sidwa lapha sihlangene ngalo siyabulela Nkosi lokuzisise ukuthi sihlangene ngalo nansi khelese ukukhelese benziwe nguSamson funda into emsiyaphenga ngesandla izikhulu zamaFilistiya ke zanika uDelila iintsondelo ezisixhenxe ezingekomi waza wambopha ngazo uSamson ke kaloku uDelila wayefihla amadoda endlini apho ukuthi sithandwa kuye unamanye ngendlela isabmarine inkulu kakhulu but ingxaki ayihamba ngaphansi ivuka seyilimaza ngibe silima amaplane nesithandwa kodwa amadoda lapha endlini asebuye akade sithandwa kulongo bakusekhona nabantu nabu ubuphekesi bebandla ukabaka bagadileyo phayana bagadile into yoba yithuthanela le nto yakho mani udlule ngoba siyadinga nathi utshanise masiyifumane ndinalona ndisithandwa kuye akalisithandwa kuye khona imali eshovuweyo khona balinge yena fundele ngokwamanye amadoda phezu kwabo Verse number 9 ke
ngqo kwenzela ibandla lingabo confused ba ngubani uDelila lo andifuna basimsola uDelila ebethunyile umuntu enofika zulu ndimbulise uDelila uyenza into yakho man now funda Matthew chapter 14 verse 3 Chapter number 14, verse number 3. yeah Uyise nonina bathi uyise nonini athi ngani ukuba ude uyakuthatha umfazi kumaFilistiya angalukiyo. Uthabazali balumkisa ngoba lo mfana abazali bavela bathi mntana msebona unayo imali futhi uyawu-afforda lo mtshado kodwa hayi imali bathi ngani ukuba ya Uyise nonina bathi ngani ukuba ude uyakuthatha umfazi kumaFilistiya angalukiyo. Bekungasekho zintombi na apha phakathi kwamawethu. Kambe ke uSamsoni wathi ndithatheleni yona. uyathola ngesho ukuthi ngimfunela endalo Samson ngimfunelini Ndithatheleni yona kuba ikuphela kwentombi endifaneleyo. uDelila lo ntombi imfanele ithi iBhayibheli unamanye amadoda khona kodwa uthi uyintombi ezenjani kodwa ngapha lithi iBhayibheli uDelila unamadoda amvalele kodwa ebazalini uthi uyintombi ezenjani okwesibili le ntombi athi imfanele uthengiwe uba hey bangathi uyamthanda so ndifuna ukuqalisela uba ngophi noDelila ndifuna namntu siphume namntu siliqonda sandele ngomsubane abuyele endaweni yakhe abuyele endaweni yakho ukuthi manje ndidlalile ngexesha now uthi iBhayibheli lo uthandwe nguDelila uyatsatsiswa ngumzali uthi ndifuna yena kanti ndifuna ukucacisela uba le-character kaDelila kuthethwa ngayo ebengalungiswanga nalokho because imise kaka-understandanga yena ungubani funda ke ngokusavala ntombi Verse number 4. ya Uyise nonina babengaqondi ukuba ndimntana msengathi ngathula nawe uthule buti ndifuna uyichaza ukwenzela ibandla lizoyiva kakuhle le ndawo ya wenze njani Uyise nonina babengaqondi ukuba wenze njani le nto inomnwe kaThixo. Kaloku uThixo wayefuna isizathu sokulwa namaFilistiya. Verse number 4. abazali bayayikikida ke ngoku ukuthi ye ingaba ya Uyise nonina wenze njani babengaqondi ukuba le nto inomnwe kaThixo. Kaloku uThixo babe ukuba kwenze njani ukuba le nto inomnwe kaThixo. phezu komntu othanjisiweyo kodwa babengaqondi ukuba le nto uyelapha ngesintombi ithi ke ngoba amadoda wayenze njani kwakho amadoda ithi abazali babe ngubani uDelila umsebenzi wakho wenzani kwibandla kodwa khona abahlolayo kwibandla manje asasazi mandinivuse ni umsebenzi wenu nani zinhlola yintoni kwibandla babengaqondi ngoba ezi zibabalo ziyadingeka 1 intercessors 2 imboni 3 nokabazalwane abazogada umbono ama-elders kwibandla even though kukhona impreachers ebandleni even though kukhona abaprofethi kwibandla even though kukhona zonke ziyadingeka abazoma balihlobo
ina papa sakali baba santa nobani ngema phambili bandla ngithuthukile kodwa kube khona bemekephi ingakuthilona yena siyavuma uthile kuwe wathi uningi consolation esibakulunye ngoba ngakasila yonke nomoya oprofethi ethi ngikuye kodwa kube khona abayimamelayo bayihlole ukuthi ngaba nguyena ngoba ngathi lana wakhokelwa ukuba athi nguye isithandwa kanti ngemuva kasatsho bandla lenkosi ayisuke antena sasizwini ezizoboneka phezulu ingakuthilona thilona Bebe Santa, Baba Santa, Bebe Santa, Bebe Santa, Bebe Santa, Bebe Santa. Asikwazi bathanda bayingemichaba, liphike umsebenzi, ibandla likhona. Asikwazi bathandekayo ukungena yonke imimoya, ibandla likhona. Ngoba sithi abantu balento abazosizona, lento lasekhaya, sisona. Uthethethile nalinda ibandla lingene kwifeni alizobeshile ayisenamandla ube bethethe kuwe xa sesikule ngxaki wathulelani wathulelani ngoba uthi ngoba isenamandla likudala ubondlule iphuphisa le nto kodwa wenzeni ngayo wathulelani seside sihlazeke kangaka sinabanye abacelelwayo ebandleni seside silimale kangaka sinabantu balento seside sishayeke kangaka kukho nawe uyena kwabafikayo bamkelisa beviki wena ulinda ubhuti wakho ukuze avuse umzako wenu ngoba ugade kudala empatha namandla uvusa xa uphele wonke sithola wena mbuza ubhuti wakho sithi bonke abantwana bazelwe ngubani batheni bazimvuthukuke nawe ukho wabuthi njengomntu ubhuti kade kana uvusa lo ngoba kuthiwa kugcina ikhaya kodwa kana ugcina lo ukona andinayo i-ability yokuvusa bathi mveli kwenze nezinto eziligugu kuwe waziyeka akusina abantu basithi umongele kudala ithethelele phambi linentlungu wathulelani wakodwa udlulani ukuze uqhuthe umoya phezu kwabakhaliswayo Ngizokubuza kule ndawo ubuye inkosi ibalile ngawo wenzani nanku umzi uyachitheka wenzani ngoba xa kusola abazele nomama kudala wangxole engxoleni lwaba bantwana baseva noyedwa onesikhalo nje sakho siyaphuma kudala nabo banayo imali kudala umabankazakhe kodwa mntanam ubungema awazi umthandazo kamama nogogo abawunye
ufinela ungekho kuThixo. Ingafi imeko yamishe, ingafi ikhaya lamishe, ingafi abantwana bamishe, nawe khona. Bakamurilayo kuye kusengenzeka ukuthi uthembile. Kanye ngizolungisa that i-confusion kaSamson. Abanje. Yefundisa ingane kanje kancane ngixolele abantwana bathi bandilwanga. Uyapostila. Kuphoqa isifundiswa sebandla sikujalo subona lo ngombe uyaqeka. Ukudala siwubona lo kanti inkosi kudala igadonyana lelibhayibheli lonke nendawo yaningile lokuvuswa wathi lo mbona ukuzuxhaseke kuwe but ngawuthi ndiyawuyeka funa kenza sithanda zesigoduka sendabona ngathina rose wakhwaza wathi ya nanga amaFilistiya Samson ya ndipamazile ndithanda kayena uSamson ezontshontshelo wazithi khashu khashu okomdilenywa ngumlilo nansi ngokwenye into wazama uliveza icebo elingeyililo into yokuqala kufanele nibambe imistake kaSamson yokuqala yenzileyo badlala ngamandla nangu lo nto yokuqala masiyeke nto yokuba wenza yonke nangazi imistake badlala ngentambiso eyokuqala wathi ukundibophile wafika uDila wambopha wenza njalo emveni koko afika uThando wathini uDila wakhwaza wathi nanga amaFilistiya Samson kayena uSamsoni ezontshontshelo yakuthi la umsebenzi wakho uthi kambophile athi nanga qhela ukwenza wenzele nanga ya kayena uSamson ezontshontshelo wazithi qashu qashu okomtya ulenywa ngumlilo ngoba amandla sekuwe nansi wadlala ngentambiso kanti the more eqashula khona ukuphungayo engakuyi wena nemanele vreboza ngoba umuntu bani ngoba nokushumayela kuyathandazela yonke into yenze ekukhoneni wagqibela uzilungu bathi ugqibeni no-operate every day operate but akuthi thixo ndiyakuwe nale nto ngamandla okuqala ephuluka ya ngoko ke imfihlelo yamandla akhe yasala ingaziwanga imfihlelo yamandla akhe yasala ingaziwanga okokuqala wabhala uthixo ezulwini ya uDelila wathetha noSamsoni wathi ya wena uphoxa ngam wandixokisa ngokuthandwa lo uphinde uyintwena umqathile umsebenzi wakhe uthi undiqhathile and ngoba beqhuma uDelina ensibe silwa and befestileke sithi sakasimbona aba balwa naye bawathabelwa nguye uyinto okubana ndimbophile izandla xa ingawinanga imission yakho phinde ubuyela kuyo ithi undiqhathile uyayiva lilibabe aphumuka amandla ke emfihlo yakhe ngokokuqala ungabuyela kwesibili wena uphoxa ngam wandixokisa akayi kwaba bantu balizwe laka lethi nimbulelelani myeni wami okay uma kuba lo hamba zakhe ukuze ngibe nesidima kowabo nguye ongakhela isidima alright kwasaze mthanyana ukuze ndibe ngumyeni okanye ndibe ngumkhwenyana ohlonishwa kulamzi ngosikazi omedepina noma kujibukeni wami ningathetha nime kodwa not kulo wami umyeni noma ngangaphangeli ukuselwa kwesidima sendoda yakho nguwe uyafundisa namhlanje uhlele empilweni ondliwa ngubani uyomali athi uba ndifuna uba ndingakulo siphethana ngendoda awulahla mina futhi ndini ananginesithuko sendisela ishinga nefana awusese ndithatha nesabi noba
ukuthi la ulibala ukukhusela lo amthandayo. Now kind of now one who put in themselves food. Where don't you can't talk at the party as I could be. We are not. Roba umsebenzi wenkosikazi umkhatha inkosi yakhe. Sabasathi into abantu babiza amagama nje. Kodwa baba. Kodwa kade nitshaka lithetha lathi lile kade wathu sana kuAbraham ubani inkosi yakhe wathi inkosi wayengambiki wethi inkosi wena kuthi uyiteketisa inkosi kabani inkosi yakhe lethi phuma kunkosikazi sinyanzelwe ngawo uba sibabize njani because bathetha sithi ngamakhosikazi wathi inkosana yandinyanzela ukuyinkosi yami. Nathi ngabenzeka ukuthi la le ndoda ayelizwe le ndoda ayelizwe inganukunezwa kokuhlala inganukunezwa nangamadoda le ndawo kodwa endaweni yobamkhusela athi hey ngenxa yokusenamo yena kanjani expose unawo ubheke kwizwe ngoba kwangekho kutya kowabo endaweni ahlala kuyo umntana onyana bakhe babona amakhosikazi ilizwe abazi-foreigners kulo kodwa into ayenzileyo baphuma bobonyana xa ebuyela ezweni wathi makhosikazi shekani ngoba nizophilwa kwizwe ndiyakulo bavela abantu abadlileyo badla lo mama badla namadoda abo. Wena bevama umze udala wawaka uthi uthanda sana kandifuna mama zami ya ibuzana lendoda eligqwele ibuzana lendoda eligqwele lo ntonto lalo emhlabeni la lo mfundo uthi wena ingxaki yakho oku kumazi umyeni akho yinkulu ufuna ukuphuma umuntu lokugqika bakhe kwakhela umyeni wakho isidingo sokuba ngamafu khona ngoba awuzula ithike ligqika ufika lithakathake ngoba uzathike phuma nalo nto umthandileyo uyamakhela isidima elinduze emzimane yaba nasibalaita msithala sazona umama zaka kandifuna ngofuna Akana zake mama zaka kandifuna ngoba namhlanje Thixo wethanda lo mfazi Thixo yenza umama zaka athande lo mfazi hey ndoda yakho zokuthanda phuma kwa ndoda uba wabali wazimphundule esekuthakazini ungakanani umyeni wakho Siapa yang cewek berempung rumah saya salah ya nama Zulwan. Tidak Zulwan. Fumu ya wakela uya kola. Akis di masa lalu.
Hey, Tshantshi. ile namhlanje. Inani emigalelo umgalelo we-50 rand weveki. Jibanise noma wake uthuruze flat ngoba nje ibe likhithi ngapha ube ngapha. Uyohlala ngokonwaba le ntshontsho lebhiki ulifaka uYesu ngoba lithande wena likholwa. Fela kaDelilah ngoba usethande lo Samson kanti usenamashele. Lo mntana uzaqhuma nje ungahambi. Umsebenzi wakho kukhusela umaqhinga pha kwakho. Balukufaka nawe umsebenzi wakho usebenzela lo mama nje bengakufuni nje utshiswa nguwe nalelize ngalo kwakhe impunduluza kwakhe azikwazi operate akho wena uyathandaza wena ngose ibona lenyana kuyo but ucinga abazulwane bempundulwa nazo because uDelilah apha ayinguyanga umoya ongene kuwe ningamleki uDelilah but umoya ongene kuwe akekho umuntu omthandayo ngathengisa ngayo but imali menze wakuncama nobobakhe nawe ulingwa zizinto ngusathane ubona amandla lento kuyo akubo mama ndimdle lo Khawundixelele ukuba ungaphathwa ngantoni na. Yeah, waphinda ke ngoko Verse kwesibili. number 11. Yeah. uSamsoni waphendula wathi ukuba banokundibopha ngeentsontelo ezintsha Waphinda ezingenasebenzi Yeah. amandla am angetha ndifane nabanye abantu. Yeah, waphinda wenza njani? Ke uDelilah wathatha iintsontelo ezintsha wambopha ngazo uSamsoni. Uyena usebenza le ngoku. Waza wakhwaza wathi nanga amaFilistiya Samson. Yeah. AmaFilistiya ke Okwesibili. ayalalele endlini na. Yeah, but ayilile le nkonzo. Ayilile. Yazi usanana ugade inini okhwanyaza ngayo azopotya athi nabazalo bayawa. Ukanje nguphatha iBhayibheli kuba abantu esithi uyasikhulisa ukuthi sibele namhlaza bagadi kuba kwakho bathathe ngoba kubalulekile ngoba xa usindiswa wadiliza amabhriji so ngathi ungazi ukubuyela mva ngoba nabo ephinde emkhonto embuyisele emva wathini funda cebisa mntanam ndiyathemba isiza siyagoduka ngakho Kodwa yena uSamsoni wazikhawula ezo ntsontelo Okwesibili. ezisezingalweni zakhe zangayimisondo. verse 11 verse bani Verse number 13. yeah uDelilah wathi kuSamsoni nangoku uyawaphoxa ngam wandixokisa. lo mntu lo akaboni tu into yoba ubomi bakhe busesichengeni kukhona abantu ngokukholwayo engajongakalanga uba ubalandelele ngoba bangamfikisile nawo yabo kodwa uyakanesa ngokubona ukuthi hey ndiphunguka apha ndaphunguka kodwa usancekelele kanti inkosi iyakukhumbuza into yoba abantu aba balohambo ndiyathandaza okwesithathu Khawundixelele ukuba ungabatshwa ngantoni na. oko uthetha ukhona umntwana ndibuza qho oko xa sele ndibuza le nto inye and then kokani athi akhona amafilista asendibotshile soqala lo nakuvusa konke inkonzo yokuthi ke ngombuzo uthixo ubahlobo nalo uye kuthini nawe uyabhudakala ungubani hlobo into enye ya siyathandaza ngoku Waphendula uSamsoni wathi ya ukuba unokwenza amafreha
ya ngathi wenza nyani ngoba ngimtheni ngokusafana nathi ingxaki yakusanda akuthi ngoba sikhona izone kumele siziyeke zilila not as understand that I understand uzishiye zilila ngoba ithi wenza nyani njalo nje kuthi ugqibeleni uthi hayi ukungeza enhloko ngoba usami kudelile into yakho ufumana kahle kahle apha amandla ayiveza inhloko ufikile enhloko enhloko kum uze uwaluke kunye nemisonyo uwaqinise ngoluthi lokoluka kwenza ngantoni ufunda ndingetha amandla ubane nabanye abantu ke uDelila wathi akulala uSamsoni wawaluka ngemisondo amaflaka asixhenxe kuSamsoni waqinisa ngoluthi waphinda wakhwaza wathi nanga amaFilistiya Samsoni ngoba singaphi ngoku wasuka wavuka uSamsoni wanqothula uluthi wayichitha imisondo i-wake up call kubani ezinye izinto ayisosilingo kodwa uyalanda lumkiswa inkosi ayikufuna wena usathi ufika inkosi andithethi le nto mna ka from church to church ndithetha ngoba inkosi kukhona izinto engakufuni kuzo baziyeke xa uzenza zintoni eziwehlelayo inkosi yakukhuza yakubanga theni xa kusenzeka le nto xa ndenze kanje kuvele kanje sisilingo esitheni esinye inkosi yakukhuza nawe uyayazi ukuba singavala amehlo ngokuthi ijonge enhliziyweni yakho zingaphi izinto ezimlandelelayo zifana ngokukholwa kanti inkosi iyakukhuza uba ngenza umcimbi ngoDisemba kunyaka olandelayo khona isidingo esiphumayo kanti inkosi iyakulanda uba ngenza mcimbi wenza umhlinzeko uthi ndiyabuya mangqongo tontoni ndibuyile kwenzeka isilingo esinye kanti inkosi khona izinto inkosi ebuyilandelela ngazo kanti iyakudinga yehle kuSamsoni ya uDelila ke wathi kuSamsoni verse 15 yeke ngoba uzophinda uzomnye uDelila ke wathi kuSamsoni ya ungathini ukuthi uyandithanda kodwa awundithembi wafika enhliziyweni ke ngoyakhe ngoba kudala manje sithi kutheni undikhohlisa kodwa ngokuthi ungathini uba uthi uyandithanda ungathini ukuthi uyandithanda kodwa uyaqhubeka wafika ngqo enhliziyweni wathini verse 17 ngokwesithathu ngoku uphoxisa ngam ibeke nangoku akwandixelela ukuba uwathatha phi la mandla angaka waza ke wamela imihla ngemihla emcenga waba ngalala ezizilise engayiphenduli wathi ndithe waba ngamela wayinto engconayo endlebeni wathi ndithe uba ngaba ingxabano yalo mzi nalo mtshato nale family yinto enye ndithe wavuka umntana wanetshiki kumama ngoba kandithanda umama unemibuzo umama kangakwazi uyiphendula uba yemama kanti yandizala na uSamsoni akahoya kodwa yamdla lento yaqhubeka qhubeka mntana wathi ukuphendula wada uSamsoni wamchazela konke wathi wamxelela konke iinwele zam zange zichwetywe zange zikhethwe yanikelwa ndalilolo
phakathi kwasesizalweni. Hayi, esesizalweni. Andifani nabantwana bonke. Andifani nabantu bonke. Andifani nabantu bonke. Kwasesizalweni. Ndavana kusamkeni Yesu. Kwasesizalweni. Ndathathwa ndabekelwa bucala. Kwasesizalweni. Ndazana ndikhona izandla. Kusilinde kulaleni. Kwangena into yasezulwini. Yatima amahlazo wabo. Kwangena into yasezulwini. Yabuyisela ubuntu babo. Kwangena into yasezulwini. Yathi ndingaziwa kodwa yandinikeza igama. Kwangena into yasezulwini. Yathi ndigeleleka kodwa indlela yami yayixalela. Kwasekusalweni. Laba kumakhulu abathile. Kwasekusalweni. Ndandingila kule lokishi ndisaziya. Ndandingumntu ongenasithimo kule lokishi. Kodwa ndathi sokhona izandla. Ubomi ngomqaleli Yesu. Ndandisaziwa ngokhula ndihambe ngiyala. Kodwa ndathi ukuzalwa kwanguYesu. Sabuya isidima. Nathi madoda. Into yangu Samsoni ngubani. Yasebuzalwa. Ukabisekile wena ubonanise. Abasezulwini bayithanda igama lakho. Abasezulwini bayasazi isithima sakho. Abasezulwini bayawazi amandla akho. Abasezulwini bayakwazi ubani. Khona bakadekayo ngobukakho. Khona bakadekayo ngawe. Yena nimncedi khale sanzilana. Jesus. Noma ngabe isimo sami saziwa kule ndawo. Kodwa siwile madoda. Ngibashuma kathini. Noma ngabe ifemeli yami iyasiwa ngihlupheka. Kodwa siwile madoda. Ngibashuma kathini. Noma ngabe ngihlupheka kule ndawo. Kodwa siwile. Ngibashuma kathini. Senga bega kuwena Jesu funde kabisa standards Nikelwa nalilolo likaThixo kwasekuzalweni mamela nikelele ayithini bantu abazokuqabela isandla lento abasezulwini engekho yakhe ayithini bantu abazokuhamba kakuhle abasezulwini engekho yakhe ababashantaliba babashanta ungekho yasezulwini ungekho yasezulwini kwasekuzalweni nganikelwa Bakumakhulu kaThixo kwasekuzalweni nganikelwa bakumakhulu kaThixo Phuma kwesimo uJehova uyakufuna Engaphasha lebebebeshaka Bathetha abantu bathi yaphambanisa nebekopikila maya chiphathala babashaka Yena bophesha khali bababasha Amangala ukuthi
nemini ayilali ayezele ayikhathali ngawe iyakunakekela iyahamba nawe iyanyathela nawe iyahlala nawe Pasantani baba ungayazi ukuthi uminikezele madoda ungangena bangangena khona ungahlala bangahlala khona ungadodoza bangadodoza khona ngoba wena bawusondelayo uneminyanga ekuthelelayo wena pasantani baba wena bawusondelayo uneminyanga efulelayo ayifulwa nguwe athi Nkosi madoda iyafuna siyangena zethu kuneminyango esingazaza ngena kuyo kodwa ngenxa yokukholwa kwethu siyabheka basekuzalwe lanikelwa uba ndibe yindoda kaThixo basekuzalwe lanikelwa hlalani phansi into engiyafundisa uzoyidrayiva le moto ungasawayidrayiva uzongena kule minyango ingazange noyedwa wangena uzobalwa madoda kuthi usukela kubani sasimaze nje kodwa kuthi xa kufika yena siyayazi impeko yakhe abasezulwini madoda bathinta amatafula nephepeshantani iphathani bababasha abasezulwini bathinta amatafula bathi siyayazi efemeli ayidluli kulo mda bamangale nabakelayo emtshathweni wakho ukuthi kulo mzi lona bamangale bathi siyaqala ubona intombi etshatayo siyaqala ubona umntana ophumelelayo siyaqala ubona ifemeli ephumelelayo kwenze njani abasezulwini bakwenze wabekela bukana wabekela bukana wabekela bukana confusion kaSamson wazoyidinga by the time of fire kati uvezi ifanako funda ngebisantanda sithele ibanda libele zifuna Ndandikelwa ndalilolo likaThixo futhi ndanikelwa ndalilolo likaThixo not abantu ndalilolo likaThixo kwasekuzalweni ndanikelwa ndalilolo likaThixo umama ekhona athi uDavid umama nomama bandishiye kodwa wathola uThixo kanti lixesha wakho nansi imizeka kaSamson uSathane ukukhumbuza ukubaleka kwakho xa sewusekufeni wamveza kwenzeka Zinokuchetywa inwele zama ngaphela amandla azinochetywa ndibe buthathaka nam ndifane nabanye abantu wenza nto ke ngokufunda ngokukhawulezisa uDelina akuqonda ukuba uxelelwe yonke inyaniso nguSamsoni wathumela kwizikhulu zamaFilistiya wathi yizani kwakhona undixelele konke ke zeza zimphathela imali leyo uDelina wanalisa uSamsoni emathangeni akhe usabahambi la lokuthisa kamandi poison ifake ndibanisele yonke into engathi kanti kukuvalelisa kwam nabe njaba lakhe ndingumuhlulwa kaThixo amlalise emathangeni verse 22 noma ngabe uSathane ecimba ukugqibile kodwa lithi bayinwele ngizotho namhlanje ngithi akukho late kudala utyhole kubetheka kodwa inwele njalo ungazazi ukuba ndizothi inwele siyahluka kade ufanelekile kodwa ndizothi inwele siyahluka uzotho namhlanje ube nomthalezo mamela sabe ukuthi akungihlasela kodwa ulibele ubinwelezi siyakhona
wathi ucinezela impilo yami undivalele ejele undikhupha amehlo kodwa inwele siyashukuru. Funda mntana ecream yalapha ekhaya sithanda zasesimini. Ncwadi kaIsaya chapter number 40. Yes. Sithanda zesigoduke. Funda nje. Verse 31. Kambe kabona abakhola sangondikhoyo. Basuka bahlaziyeke bomelele. Sesithethe inwele kodwa abakholo selukule trongo kuyo kodwa abakholosa. Senamehlo khutshu kodwa abakholosa. Abakholosa. Uzoyibiya njengoba 2026 kudala sanelo ndinyathela kodwa ndiyaphakama. Abakholosa ekwenteni. Kambe kabona abakhola sangondikhoyo. Basuka bahlaziyeke bomelele. Noma ngabe bakulahlile abantu kodwa abakholosa ngabo. Awusi. Baba satana bashaya. Awusuka ewe. Basuka bathi-ke baxela ukhozi. Noma sebebaleka soze badinwe. Abasebebaleka. Ewe bayakuhamba bangaze batyhafe. Inkosi yakubiza cela sifana amehlo sithandaze. I surrender all to thee. Everything Psalm 26 mntwana msanda. I surrender abakwethu. I surrender everything. Hold on to the standards. 26. Verse 26. Verse 26. Tell us for a man. Says nothing. uSamsoni wathetha nomfana owayemhola wathi What? khawubekhe ndizivintsika zesakhiwo. Kungexesha khutshwa amehlo ngayo besenza ibhadi ngaye kanti balibala ngo-Isaya ukuthi babaleka abathembela. Yavele i-identity kaSamson by the time esethe kanti bamnikeza ithuba lokubuyela kuThixo. Kwi-wilderness yakhe amehlo sengekho kodwa bamnikeza ithuba loku-intercede kuThixo. Sakhulu abathembela kuye. Wathi kumfana ke ngoku ndibize izendlwini sebizele epatini wathi ngicela undibambise okukwentsika zendlu ngoba uyamdinga umfana umfana usymbolize umongelo ozophila nawe ahlale nawe abantu bengekho amehlo engekho kodwa umfana ozokhomba idirection abantu behlekisa ngawo kodwa umfana ozomane ndizive intsika kwenzekani. Wathi uSamsoni ndiyeke ndizivintsika emingazo indlu. Yebo. Ndayame ngazo. Verse 28 ke ngoku abathembela kundikhoyo. uSamsoni wanqula uYehova. Thixo. Nkosi yami Yehova khawundikhulule. Phakathi kwamahlazo wenzile yabalwayo kodwa wanqula uYehova Thixo. Thanda sokugqibela ekufeni. Nkosi Thixo wami Yehova kawenze njani? Khawundikhumbule. Khawundomeleze okwasihlandlo sodwa. Esisodwa nje. Ndizotsho nje sesibhala lembusela lo. Nkosi yami uyandazi kudala ndikona. Ngelipasha alibabasha. Usavuliwe. Abanamthandazo kodwa Nkosi yami. Noma ngabuya namhlanje nawungena ezulu. Kodwa bathembela kuye. Bathembela kuye. Wathi umfana zokugqibela. Ngoba Nkosi kangikhumbule. Ewe. Thixo ndiphindisele kubaFilisti. Ewe
iphindeze nobinye Thixo. Yavuma ndikonile kodwa uphindezela nobinye. Kena kusiselela nesesiyathandeza nobinye nobinye ababona abantu bandazi kodwa khona ndazi lapho nobinye elasifala amehlo sisatha khona ngithetha nobinye amangcwele nobinye elelibhasha alibaba funa ntombisandazi wazwana uSamson izombini insika ephakathi uThixo umthandazo wokugqibela obheke emhlabeni ngazo zonke izinsuku bazongicela ngoku sifana mehlunyeko secala mkwakho umthandazo wokugqibela ngizolibonga bawubaleka bathembela kuye bangadini futhi bangajahi cela ukuthandaza noma bantu bangadinwa awubaleka bantinga njengokhosi bangadinwa babaleka noma mehlo akhuthile kodwa bathembela kundikhoyo bawutinga njengami ikhumbule ukuthandaza nabo bantu sesifana lemvuselelo endelipapasha talibabababasha enamandilibasha talibababasha ngenxa yokukhuthuka amehlo amangcwele kodwa ndifuna ukuhamba nawe cela sifana amehlo sonke sesiyathandaza Daddy ulilizwe elingaxoki ngaleli bandla kanti ubona uThixo ude wanemithandazo omthuka into ukushiyile ngizokuxelela kushiyaka kade ngizifuna izinto kwenzeki kodwa ndikholwa kakuhle thandazo omthukeni ukuthandaza nabo bantu bathandekayo uvile umthandazo